uthole kukhona umuntu okhuluma ngedlozi, idlozi into engekho, abantu abangcolile kwashawa chivo. Linda uzubone mzukwane idlozi lakudlozomela ukuthi idlozi linjani, linamandla kangakanani. Ngisho ungakhuleka wenze konke, but idlozi mase lifikile esigabeni sokuthi selidinga okungokwalo kuwena, because i-DNA yakho lisuke likho libusa kuwena ngaphakathi. Yingakho uma uzolalela inkulumo kaNkululeko methi uma uterminate umphefumulo womuntu ufana nomuntu obulale inqwaba yabantu, because labo bantu bakwinzalo yakho, labo bantu bakwi-DNA yakho, ngeke uzubabone ngamehlo. Uyabona? So abanye abantu sisakhuluma ngayo le yedlozi njengoba echaza ubaba kwivideo esivule ngayo ukuthi idlozi mase lifikile kuyacaca. Now abanye abantu bakholwa ukuthi idlozi into engekho ngendlela abafundiswe ngayo, right? Abanye bakholwa futhi ukuthi idlozi asho umuntu ngomlomo athi mina idlozi lakithi aninasabelo kumina, ngiphila ngaphandle kwidlozi, angihlangani nedlozi, right? Abancane, abadala, abagugile uthola ukuthi ngendlela abafundiswe ngayo bathi bona abadinga idlozi alinasabelo futhi kubona, right? Imfundiso yabo leyo abafundiswe ngayo. La engifike khona nginga-understand khona, mhlawumbe bangangi-understandisa uma ukuthi bakhona. Number 3, yendaba phomuthe wena idlozi alinasabelo kodwa izinto ezavela ngedlozi uzenze noma ufuna ukuthi zenziwe kuwena, ukhethe. Wena uthi awusondela empephweni, wena uthi inyama eshiselwe impepho awuyidli kodwa uyafuna ukulotsholwa, uyafuna ingane yakho ukuthi ilotsholwe. Memithi sina umfana wakho uyafuna ukuthi azohlawula, kodwa futhi at the same time ngala uthi idlozi alinasabelo kuwena. Yindaba ukhethe kube khona ezinye izinto ozozenza ehlangane nedlozi lezo uyibona ukuthi ibenefita wena. Number 2, ungasho kanjani ukuthi idlozi alinasabelo kuwena, awuhlangani nedlozi wena, kodwa wena i-DNA yakho eyabantu bakini laba abamadlozi ukuthi abafuna. Yabona mina njengoba ngiyimina, akumananga ngabe umina out of uNkulunkulu, ngiyimina out of abantu bakithi. Mungasuye kaMakhanya mhlawumbe uye kwindoda engizalayo uzothi uyibuka ubuka mina ubone ukuthi khona izinto ezifanayo phakathi kwami nayo. Yindaba nanga ngoba i-DNA yayo iphila kumi. Mangasuye kwanjapha kuboka ma ufika ubuke yena uma uzobona ukuthi nokuthi okubona kumina kufana noma wami ongizalayo. Ngobani i-DNA yakhe iphila kumi. Ngisho ukwenza sometimes khona izinto engizothi mengizenza zikhombisa i-DNA yasekhaya, khona izinto engizothi mengizenza zikhombisa i-DNA yakomalume. So mina ngisho kanjani mina ukuthi usefile angihlangani namadlozi, wena wakomalume noma wakithi angihlangani nawo, kodwa labantu ibona bangenze ngayi mina njengoba ngiphila mina, njengoba ngowakaMakhanya, it's because of bona. How does it make sense ukuthi wena ungabani uvuke nje out of nowhere bese uthi wena angisahlangani nedlozi ofile usefile, kodwa labantu kunendlela abayipavile for wena ukuthi ube khona, kunokugula, kunokufa, kunezimpi abayisavevile ukuthi ube khona uzalo, bungeke uzalwe ngaphandle kwabo, kodwa wena usithi wena ofile usefile angihlangani nedlozi. How does it make sense? Ngiyafisa bangi-understandise. Kuzothi number 1, ungasho kanjani ukuthi wena awuhlangani nedlozi usefile akanasabelo kuwe? Uma phela umuntu engesanasabelo kuwe, yonke into yakhe awuhlangani nayo, awuhlangani namasiko akhe, okusho ukuthi wena ngokulotsholo uzofana nabelungu nje wenze noma kanjani, yabo? Okusho ukuthi wena ifuthi awuhlangani nedlozi alinasabelo kuwe, yonke into ehlangene nalo. Ungasho kanjani kwena ukuthi wena awuhlangani nedlozi kodwa ubiza isibongo, ubiza uMakhanya? Usibizelani isibongo sakaMakhanya? Usibizelani isibongo sakaMkhize? Ngoba phela sedlozi nalo kwakuwumuntu loyo owayephila lemhlabeni, wadlula emhlabeni. Uyena umuntu oyinzala abantu yini kuze kuthiwa naba kaMakhanya kwasuka ngomuntu othize owayebizwa ngokuthi uMakhanya, okuyena siphuma kena sonke. Ungasho kanjani ukuthi uyibize isibongo la ukhona uthi ngowakaMakhanya kodwa futhi uthi awuhlangani nedlozi? How does it make sense? Shintsha isibongo phela ukuze sikubone ukuthi wena idlozi kuwena alinasabelo. Ingakho ukuthi besibone ukuthi le nto le ngathi imfundiso
ewukufa, ewushevu, futhi ewumdlalo, futhi eyibuyisela abantu bakithi abamnyama. Asinankinga nabantu bakithi abamnyama, kodwa sinenkinga nale mfundiso. Musohlala phansi uyihlaziye le mfundiso kwangamele ivunyelwe ezweni labantu ngoba ayikona ukuphila, ayokufa. Enye into phela ukuthi wena ngathi wena uhlangana nedlozi, awuhlangani nabantu bakini. Yes, we understand ukuthi khona umehluko phakathi kwedlozi nethonga. Kodwa wena uma uthi abantu bakini awuhlangani nabo, ngoba phela uma beyidlozi basuke bengageziwe. Basuke benezici ekumele ukuthi bagezwe zona abayithola lemhlabeni. Bagezwe wena ophila lemhlabeni. Ukuze bezoba yithonga babe yingilosi. Manje wena wazi ukuthi ingilosi umlungu. Abantu bakini amadimoni. How does it make sense? Ngiyafisa ukuthi ngeke ngi-understand le yedlozi ukuthi sifika kanjani la khona umuntu athi angihlangani nedlozi libe linezinto ezibaluleke kangaka kuwena empilweni yakho ekutheni ube wena. Siyabonga kakhulu. Sibingelele kubo bonke abalandeli bethu kwi-Asikhulisane talk show. Sifisa ukuveza la ukuthi siseyinhlelweni zokuthi kuhambe sibe nama classes, right? Njengamanje kwamanye ama-experts sisa business training, kodwa sifisa ukuthi sibe nama classes nje ekuhambeni kwesikhathi. So we have created a WhatsApp group. Ilinki i-attachiwe kwi-bio yami. Mungena kwi-profile yami kwi-bio, ilink ya WhatsApp group ngiyifake khona. So kumuntu ozoba interested mhlawumbe ukuthi abe ingxenye ye-Asikhulisane angayijoyina i-group ngoba ezinye izinto zizochazwa khona, ezinye izinto zizokhulunywa khona. Even if ngisho ngathiwa mhlawumbe ufisa ukuthi ube involved nawe kuma videos esiwenzayo, mhlawumbe ufisa ukuthi usuggest ama-topics noma ufisa ukuthi ube involved, uzokwazi ukuthi upropose khona egroupini. And ama-classes ethu esizowaqala ekuhambeni kwesikhathi azofocusa ey'ntweni eziwu-4: isintu, umlando wethu thina abantu abamnyama, because sifidwe umlando o-wrong, sifidwe udoti womlando ophambanisiwe, right? Kuzoba personal development, ukuthi ukuze ube umuntu uhambe kahle yiphi indlela yokuhamba, personal development, yabo ukwazi ukukhula, right? Bese kuzoba yini enye, business and money. Sizoxila kakhulu kule ye-business and money sabantu abamnyama, nayo sizokhuluma ngayo, sifundisane, sikhulisane ngayo. So kumuntu nje ongase abe interested, ilinki ikhona, i-attachiwe kwi-bio, i-Asikhulisane classes. Ilapho khona la soplana khona yonke into, si-discuss way forward nama-topics, mhlawumbe uma ufuna ukusuggesta nama-class mase zoqala sizokhuluma khona ukuthi uregister kanjani, kuhamba kanjani. Siyabonga kakhulu.